Pego yeo e lokolotšwego ke phanele ya go bopša ke ditsebi e hweditše gore mopresidente Cyril Ramaphosa o be a swanela ke go araba dipotšišo tša mabapi le phoko ya go ama polasa ya gagwe ya Phala Phala. Mekgatlo ya dipolotiki yeo e na le go dikemedi parlamenteng e ile ya ngangišana ka pharela ye moo ba bangwe ba ba dumelelana le yona mo le ba bangwe ba ganetšana le yona. Go ile go ba le boipiletšo jwa gore go hlongwe boutu ya ka sephiring moo morago e ile go ya phaelwa ka thoko ke spikara sa parlamente. I therefore stand by my decision to decline the request for a vote by secret. Pego yeo e benya ka bontši jwa diboutu go fetišwa gomme maloko a mmalwa a ANC a boutile kgatlhanong nayo. Go hweditšwe diboutu tše 146 tša go thekga pego yeo go balwa le tše 5 tša maloko a ANC parlamenteng mola tše 214 ebile tša bao ba lego kgatlhanong le pego yeo gomme maloko a mabedi a parlamente a kgethile go se boute. It would be a travesty of justice if Parliament takes a resolution that the President should not be given an opportunity to clear his name with such serious allegations hanging over his head. Le ge go le bjalo morago ga tshepedišo yeo mokgatlo wa ATM o nyaka gore kgorotsheko e lebeledišiše sephetho seo leiswa. The good thing is that they raised this matter before the voting process started, so at least they do not have that hurdle of convincing the court why now. But the issue or the matter of the fact is that at this point in time, even if the court can decide that the voting process was flawed, it would not give them any better results than the ones that they got last time. Ka dingwaleng tša yona ATM e re mapisa ngakula le mopresidente Cyril Ramaphosa ke bona ba mathomo go ikarabela pele ga kgorotsheko go a latela mekgatlo ka moka ya dipolotiki yeo e na le go le dikemedi parlamenteng.